Peter Mbalo wa jeshi la mama kiasi. Nenda kwa zaki mheshimiwa ulawaza kuiwe nando mama tongulu na vinaweza kumela. Nenda kwa zaki nituiwie paya ndo nyesabu. Uyasia unenyo wakwazekana mama aisie kana ndo manduno na makiambu. Nienda wiki yanga inondo inona wiki tai ila ya atumia ma Catholic. Ndio. Wiki ya ngai na tasibi ila ya CMA. Ndio. Wiki ya ngai nenda ukaete clip kila excellency governor wabina wandeti waise kana anduma ndumu ne makiambu. Baitu anduma ndumu kai kuingia newa na inyawenu ulane wabina wandeti. Ndio. Inyawenu wabina wandeti ni wendete anduma ndumu sabuku. Yes. Na keka ndende anduma ndumu sabuku. Ndetha na atumana mwana kaniweta. Ndio. Keka ndende anduma ndumu sabuku. Ndetha na atumana lelo ka wiki wa malamu na ketha no wa mule. Lakini ona atumania waka wiki wa malamu na wakinwa. Ndio. Kwa mheshimiwa wa mule eka kuingia ni anduma ndumu na governor wabina wandeti. Nomini echaku wanenga anduma ndumu mukate na soda itina wa mwaka Na hizo ilambeza zitu. na hizo ilambeza situ timbeza siaku siangu sune tutungia mwani kutha mweno zino nazo viyembaye waithi anduma ndumu lakini kakatuna ivatuna kuyati tuikwenda mukate na tuikwenda soda tuenda maendeleo na tuenda mbasake kwa kila wale ni mananiki mama muthano lo nena na nduma nduno wende na kuangandaka etuna amoni anena Kalonzo wa Musyoka anai na seneta Kabindu wa Muthama na nai na atongo yalange magitwi maende na onenga na pole ba yamua kwa uwe wende na obwa mama naende na kwaka Stephen Kalonzo wa Musyoka chamudia omaneati ile tuina thina na waipa kwena thina na mundu twenda kwinu jawira wa mule kwina thina na Kalonzo wa Musyoka twenda kwinu cha mundu wetu wa mule kitumine chao mule waetiwe ni Muthama wae konenga Muthama ndaya na kivuthia mule waetiwe ni wabina wandeti sino wambiye kuma ya chuthi wasiangava na wabina wandeti aenwe wakwite aiye mule nenga atongoi alame yolo wakundaiya. Thank you.